G! 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 Nawag si Kun G! Hello, bro. Hello, bro. Sa'yo pa magkayo. Bangon din ka malakto ta. Ha? Asa ba mga to? Basta ako na bahala. Exercise na kayo. Padungan ko rin. Lawgaw si Kunji. Asa daw ta? Lakaw daw ta. Mag-intro sa ta. What's up mga guys? It's another episode of Inig Matatara. And karon medyo sayo-sayo pa, alas 4:30 pa. Father dear natulog pa. So, walang to kay plan mag-vlog karon, but then nawag si Gonji, so I don't have any idea kung asa ko mga to karon. Pero na naman wala tayong choice. So maglingaw-lingaw na lang ta karon. Ikaw son, andam na ka. Wala pa. Ulis ako. Ayun na, diha lang ka kanyan sukuta oh. Kuya, woy! Langan ako na good ni. Hindi kami raw kaya ako na po'y mag-ilis. Oh. Oh, di ba? Ang inuuna. Ako na good ni. Yeah, mag-ready siya ta kay mag-prepare sa misa mo mga gamiton, guys. See you later. So, monita na akong kinahanglan dalaon. So, let's pack it up in 1, 2, 3. Boom! Ay, bangga! Wala na ikagi. Bangga! Ang litig na mo nila Bangga! And we're finally here. So we're finally here at Lanang sa mga nag-boat sailing in Davao City, of course. And yun, gidala ko ni Gunji dire and I had no idea kung unsay bung buhaton dire, for explain niya while we are traveling ano daw ta, dragon boat. So it's good to be here. It's a nice place. Look at the place. Wow! So karon, ano na to? Ano sabi ng dragon boat? And let's hear it from them. Focus. Tama. But, May buntag. ay muntag. Joseph sa Amihan. Dragon boat no nag-originate sa China. Ilakay din siya nga sport. It was brought here in the Philippines. Dugay na pod. Sa Mindanao, specifically sa Tuadri sa Davao City, Siberia. No, siguro nag-start siya 2010. Pero na yung mga panders before. But the community started mga ingunana, mga 8-9 years ago. Ang dragon boat, no, kung makita ninyo direct, ang standard niya is 10-seater, that's 20 paddlers, no, left and right. And lahat siya signal, tubangan ako siya timon or steersman. So, objective niya, very simple, to propel the boat forward or race. Ang gwapo sa dragon boat, manggod, kay wala siya pili, edad, gender, isagin sa pwede. And then, the sport itself is very unique, no, kay it emphasizes on teamwork, discipline, camaraderie, and at the same time, ang fitness, health.
as any other sport, of course, kailangan yun nimo ang warm-up. No? Kay it's a physical activity. Labi na kay water sport siya, kailangan nimo like life vest. And dili man noon siya required, pero preferably if you want to engage in this sport, kay basic swimming. No? Para at least if there are incidents, at least you'll be able to swim at least mga 100 to 200 meters from the shore. Okay. Aside sa warm-up, ganina, pwede po og drills like Reels. oo, like proper form, proper stroke, and then orientation. Para familiar po ka sa position, sa imuhang kung saan pag-stroke, kung saan pag-sagwan. Basically. Basics good. Okay. Labi na sa mga bago. So nalingaw na ko sila, nagtanaw pa lang ko, and I don't know if maka-experience ta karon. So I'm just wondering why kung sa basketball na ay center, na ay forward, and na ay guard. So what about the Dragon Boat? Sa pinaka sila. In terms sa seat arrangement, usually the first two, 1, 2, 3, tawag nila pacers. Pacers. So they set the pace, they set the tempo, the rate of the boat. And then sa gitna, number 3 to 7, 6 or 7 or 8, they're called the engine. Engine. Responsible po nila is to make sure that the boat must sustain ang power. And then ako term usually what I call the last two pairs is called the last kick for the Terminator. Terminator. Trust me. Yung baga sila tong mga naagi kabuga pa nga you know Ang pinaka kanang sa team. utong yun ba. Depende mo good po sa imong weight, sa imong size, sa imong power. The coach will be able to determine later on kung asa ka ma-assign. But of course, the same stroke. Uniform na siya. No? Okay. Because the principle of Dragon Boat is kumbaga, nabay word niya synchronicity or kanang ma-synchronize. Synchronize. Magka-synchronize tanan. Ano siya. Okay. Sa likod, ang steersman, no? Kanang nastubangan gyud, tawag na niya signal or drummer. Sila na duha mag-communicate ang in charge sa boat to make sure that everybody is performing. Oh, that's cool. Di ba? Ana din na, no? Pero, ang umungutan na, kasi purpose sa drum roll. Ang naman ay drum pag race usually nagi na siya drum. Ang muna gina duk-duk. So sabay to the beat of the drum sa call para ang movement po sa boat as one po siya. Kumbaga sa sakyanan, di ba, na may primera, segunda, di ba? The same po sa Dragon Boat. Na ay ginatawag na starts, na ay ginatawag na power longs, na ay ginatawag na longs. Different terms, different usage, but the same objective, no? To either speed up, to either sustain the power, or to call for a short, murag 1 or 2, 3 strokes or 10 strokes ang makaginawa po di mo mga paddler. Okay. Ang unique yun ani nga sport is it creates kumbaga harmony, create them harmony. Muna purpose po di mo sa drummer para So, would you like to invite our viewers? sige, would like to invite everyone to join or experience Dragon Boat. We are Amihan Dragon Boat crew. We're fairly a new crew here in Davao City.
And we train, no? We have land trainings also, hindi lang sa dagat. We train Wednesdays and Fridays, 4:30 in the morning up to 6:30 or 7. And then on Sundays, we train from 7:30 in the morning up to 9 or 10 in the morning as well. So you can like us sa page or follow us sa Facebook na to, no? Amihan Dragon Boat Crew. So, makita naman po ninyo among jersey dito. And then we also would like to promote our advocacy in terms of keeping our waters clean. So isa pod sa amo ang ginabuhat, every time nagalayag may pag naami mga plastic makita, ginasakay na mo sa bangka. Para pagbaba, ina-dispose mo lang ko properly. Okay. Sa Dragon Boat, your only strongest, your weakest paddler. Sun, nakasun oh. Kenapa na sun? Lah, sana sun. Wala sun. Pang dyan ano, soccer na no. American football na. Saan Malaysia? Karaan mong kini. Saan na pagi na? Alright guys, this will be the last part sa ato ang vlog for today. Ako syempre of course, kasi may mga natun-an na to karong adlaw. Ikaw son, sa may natun-an mo. Kung ano, ilang teamwork. Teamwork, ayun. And kung sa exercises, kung sabay mga sabay na exercise sa tuwa karon. Sabi. Atong bukto na to, yang atong A lot of upper bodies. upper bodies. Oo nga, ang stamina na to, maunta siya, ma-enhance siya. Kay kapoy po di siya. Ito, tuo lang kasi nato, simpleng butang lang siya. Pero the thing is, this is po siya Hindi po Kapoy. siya inaanak ka sa yun nga. Nagagid ay basic. Oh, na basic, itudluan mi unsaon pag paddles, unsaon pag and everything sa pagmagigay patudlo sa mua. Wrap it up sa tanang among gihimo. It's fun. Diba? Ayos kayo. They are all entertaining us. Ginalingaw mi nila, gi-welcome mi nila sa ilaha company. And basically sa ilaha nag-invite pod sila sa tua na kadaghan pa ang ilahang community. So again guys, you would like to join Dragon Boat, try ninyo ang amihan. Gwapo siya kay parade sa isa buntag, diya ka na ninyo hard work. Magmata, no? Magmata. Gwapo siya discipline as an athlete. Pero sa imo, Jay. Tapos Pwede ako sa imo. lisod man mamatag sa iyo. Ikaw. Propon. Ako ganahan mabasa. Again guys, this was Enigma Tatara. If you like this content, all you have to do is just press the like button, press the subscribe button, ayun, hit the notification bar. Again, see you next time sa amo ang next vlog. Bye-bye! Enemy spotted. Ano ra ba now? Tuyok, matuyok. Tuyak ka. Tuyok.